بوچ ultraya. بوچ ultraچan zanan va minnen vix qanan qabuchi bullay bur idawsil sallallahu alayhi wasallam hadis ray. Buucuucan lowgun genen vix kussa insan Muhammad idawsil sallallahu alayhi wasallam luttirey va Allahnal chiuchumune ya utsar. Buucisari minnen vix qanant isse sualdanu yelu Imam al-Bukhari biussa hadis ray ukunu bur. İnsan toral tsakfa buucavurta ya tsuqukun qabucisar minnal muqqurtin vix qanan ukunu bur Muhammad idawsil sallallahu alayhi wasallam. Muuc umal gennal. Gennal niyat eylemur buslay bur ukukun idawsil sallallahu alayhi wasallam jawab dullunudur. Sasach umal gennal ukumurt eyle batsessar. Jinnal vichilukhun busmur. Amma gat eylemuni bu shalmaqlugu halaba qaysar kunu. Gennal buuclichimuni bu chabamur shalmaqre munietu qabucisar vix qaran. Busulmanchunan qabucisar tsukhlan va qulbullan sala yelun buucantimuniya. Ga arkinsar tsamma chiuchumunia razeno. Allahnal tutimuningu moteno yawapar qanan. Idawsil sallallahu alayhi wasallam ukunu bur. Yelun buucanti murbusukun zuma mabaqaru. Amma jula paraqat baqqasa armale cabussa bur Allahnah kunnasa kashigu qudratku quwwatku shikcho baqqashu qamabitun. Buuc ultralva siriu qaqulsa haramzada toral gujirden vix qanay. Mi gujirdal hichsa insan toral karashi wa hisawran leslebur cabussa buucult. Hansan chital tsala qaydardu laqandullay kani kofili surtay buuclay qim buwannu yelunnanisa balardaya baysham buwannuti. Zuma hatta al-qasharu insan talgu mushal maqran vix qana qawri. Salli insan tal buuc ultracan buslatissa. Salkunku ullalisar insan dindelul qadaqadullali munikh jan lawsunu buuc ultral kumagren buklan. Avam shivrul. Zahmasa tahardanuvu arkinsar tak Allahnin likhaba uchin. Zula zahma shivurtaya dekdachin arkinsar tak imam turashal va alim turashal. Minnayar khunu zukhun jawab shilcho qadulun tissar.